Kenya muno bakuma Nteto Mount Kenya West na rero siezi munyo kuma Nteto Mount Kenya East mbethe itaba kibanga ni micemano mwanya na mucemano yo kwa Jumamosi uratoroike kurwa ni MC wa BJ wa Mwangathia Julius BJ we ni atuntuko Jumamosi kugetha kwena mucemano yo tongere ba Nteto Mount Kenya na murungamo yo ni utira ni bakureta kura chekirima kirima ara amwe kenda bethira bena kainya kire kwariria mantu otongere mwakeno yo 2022 bobo yete ore atongere bange bakuma Nteto Mount Kenya East aronga vana kreito murungi na atongere bange para wabunge padra kanithi na mero pakuwa bo bategumeketha kwe mucemano yuria mucemano yo ntuko Jumamosi ri yo atiara matunda na kureta amwe kura cha kirima ara tuboye turi kure mucemano yo bangi tuko Jumamosi yo atongere bakuma kirima ara chokanire ngwatenero ya gema arani about kulokera 40321 namba ya SMS kire Twitter ne atumutembea 3 @Weru TV #garwesiya sendibere yana tukudura ndito tukubarwari abunge bamero na dharakanithi kuwa batiti mucemano yura yo kwirikana kugabwithika ntuku ya Jumamosi yubanganitwe ni CS Munya county ya Meru akadibembe no thikure njuri ncheke kwa na mwerekereo kisiasa ntereu na Meru yonthe wekero thombe kwa speaker Muturi kutuika mwari wa Mount Kenya ukia mwangi yumunene ntere chekirima kirima ara taguretera gichunchike muthikiro no romwanya kuliongirwa mpara Anko watu ni Nteto Weru Thaa Ithatu unibeta wa Mutembe Edward mwereto mathithio ni Purity Richard MC wa Mwangathia Julius BJ wa uwete ari na Weru bunene po mucemano Jumamosi iranende yukurikana yukareta amotongere bo Mount Kenya East na West akere BJ we urane we mukaririte wa kamiti ya kulilo tumuri wa Nteto mwingi ndene ya bunge ya county ya Meru awete kinyamunya no kubatara kwa mwaria wa kirima ara ende akawa hukuma koke ya MKUDA ndene ya Mount Kenya kwomba kwithira Renjira njomo muno kureta kura chekirima ara mwe mwakene yo 2022 Gregory Mureithi aina Nteto nkuluki Jojo jori mucemano jwa mutheje waretete amwe kirima ara kathitune ka Meru kwari na mugambo jumwe na riu Jumamosi je kwirigiri mucemano jongi joretete amwe atongere muno kuma Mount Kenya West na moroto ja gucwa mwari wa thire kirima ara mirite rugendo rwa gucwa mwari umwe muthini micemano je igacera matunda ja gucokaniria kirima ara inkokanije kuwathania kenda gutukana kumba kuwatana the whole of Mount Kenya tuminya no sasa no ntuno siasa na ikugeria ku position ona position ye kunere ku ke kaga watia so ntikona ari na makosa nyako the nywa tangazite apana then 2 ndene Mount Kenya West no beta bakala ndikuru na obaita musimamo jongi na eventually twinde na ndi tuchemaniaja na ibwa kakutha Meru no ndore Meru ndene Mount Kenya East iri ba Mount Kenya West beje twaranirie atongerie baranirie baba yane maoni no ntukunde ikugaria gucwa keki yu finally yu ya Kenya ri ikari watia so ingotukia at one point kugachemanwa na gutwike ikera iri timu imwe inkuona kwina need tigenya mucemano jwa Jumamosi nyengi na ingi monga kwitha kwina unity wali nuko meara kwina changamoto ikwithira thaiji me spokesman o central Wete ali kuno Uhuru Kenyatta no president lakini ena rumete centro gukuturi ari kambini ya kiama kia Munya PNU na kanyoni mundu gekiroteria gutara Munya ari mwari wa kirima ara mucemano na jojo kioria ne Munya uri ongi onture rengi pambo support yoni nawe ukorirwa at the same time ndo PNU kiama ya gotata ina PNU na party leader by proxy ne Peter Munya so na ndembethera nkiara yata nkiuga ante ku support uyo spokesman ndi support yonge kuraja ndungamana ojo completely kirima ara gitwere kuringa kura na ngwataniro ya mutoro gwikira ndebe nemwe na kona nde kwinena gwa kirima ni gukonekana kuremia onto bobo biche wa uga murumo jwa William Ruto na kiama kiawe na ruterero ngi ura Uhuru Kenyatta geturire maguta bokare onto bobo na kuganya kura cia kirima ara ikabune mwanya na wataka groundine kwina antu baba ingibe baruto but at the same time kwina antu baba ingina mabaya beru tele rwabyo rwa raisi so okaja gutwa emwe
kuketha kwina mugawanyiko bamwe bakinenkana ndeje bangi bakunenkana ndeje depending na candidate ura no uju nywe president yakethe nywa gweterete no ntumuno muno ura kagweta kethe nywe na usemi sana na rutere rungi ndu gataka nwe Ruto na usemi nkoroki monka UDA ni gwatite muno rutere rungi mbiji warikite koroterwa James urotongerete kiriuti ngugi ja Meru kuringana na thothure ba county gala once mwankene juju auga ni kumana ngugi yawe muno kiri barabara na mathomo yumithitio ntububu kosinjira nditangugi anjira sana including nyamonka na Arua no ikuthithua sublocation cionthe cietu cia Mwanganthi ward sublocation cietu ithanthatu utete na cibitari Mwanka na Arua na nkoroki gute thoko yari ndene ya Mwanganthi ward kinya imwe nombe kuruga thoko mujwa na rugura thoko charia kaongo na nye kari tukurugura ntariki 5 na ndi tukurugura nye ingi charia ng'ombe na mburi kithomo igyo kithite giki nyawo ni Mwanka na Arua ndi mweri wa kenda kampeni yani kuna nkora PhD yani wado niko yinyabo kithomo na example so uningo chokya nkatho sana na nkiuga ibwa kama no bara baithirie utwiria bo survey bona imbagirite ngiripotera Nteto cia Weru Betamurithi Gregory kaitene kuna bo mbunge wa county cia Meru na Tharaka Nithi bo wete bo batitikire mucemano uyu kwirikana ukabwetheka ntungo Jumamosi na kinya bataraibo kithayo ketha jureo bagere na Weru TV acongere ba bare ngavana wa Meru Kirito Murungi barua bataraibo kwethirwo kwina mucemano uyu kwirikana kubangirwo kubwetheka county ya Meru muri muthuru CS munya na atumire kukethirwo kwina mucemano uyu jojo kareta mu atongere bo Mount Kenya no nende mere ya abunge bandi kuonera yaka ikiri kirikitio kumanyenje Boniface Mongera aina Nteto nkuluki tukwithira kina citigerie kiatho gia karia mona atongire ba kumoroterwa kiri mara ira ni county 10 kethirwa kithika kinia Jumamosi ije na ndimingana mirari na mbirite kwithira kionekana aria nkorokia mwana jo 40 atongire ba kumoroterwa Mount Kenya East baugite bo mwankira na Ndetori patrono kuba kwa togeni Minister Peter Munya na mwene gukarira gitike muthigo jwa kiatho giki aria kuringana na kiki bawe baugite bagwatite atongire bengi ugeni kuma kire governor utakire MCS na atongire ikundi mwanya ndene ruterwa kirimara atongire bonde governors senators women rep MPs na MCAs bonde bari invited Gavana Meru na aliki kabisa officially mutemani yura ai mutongeri omwe wa Mount Kenya Senator Meru na aliki na MP ba Meru bonde ba aliki mutemani yura amona ma MCAs oma no rongo na butire dro bumenyekana ntumethete Nteto kware na bunge babenye kumurutero county Meru na county Tharaka Nithi ongeni ugitekinyeta mitho manto kiatho giki kireke thre kilomita 1 kuma kirebo kinyanira buru obise speaker Justin Muturi kinyoto komekinyira netwerere etamenyithwa Nteto jayu na mimi nawaalika kwa hiyo mkutano hiyo tarehe hiyo mushemane jojo naju jokethro jojo jairi kuthithika nyumejoroterwa Nyeri aria bangane bugwite ketho jokero Nteto shathiri na kwathania roterwa kirimara amona gushwa mutongeria wategerera Isuru Kenyatta netite kwebera Mount Kenya anda uhuru kabisa uhuru no Nteto na mutemani yoro kuona ije ayo ari sagana ni uhuru etanite na inya mutemani yo Meru thai no kure no uhuru yo samonete oi muntu othe gwari kwa Kemu University na ala eja thikira ntora bakuga na imbie kwarwa no ora twetete mbere Mount Kenya na nya bakuga Meru nya sauti ya Meru ikethwereho na sauti ya Kirinyaga ikethwereho na sauti cha Mount Kenya onde ikethwereho kwa everybody mwezo ukam atiri atongere babaingi barabetho begoto speaker Justin Muturi mbaru na barabarungamia murunga moja otiri no mwanka rotero Mount Kenya West bedro begwata rotero Mount Kenya East mbaru ibaregene na Nteto cia Jumamosi kumarira kibaki atwekire thirikari ni tiyo thirikari zotana uma thirikari ni ringi katona uma ringi twereyete kuthora turenja thirikari ene ya Moi rira ugatukari amikona tukuthongira na kibaki twathongira na Uhuru nituzamite thirikari kama ukienda ni tuthora turenja thirikari kugwetekeria ni tuthime turi atongoria methu tumura tukuthima ndama monthe ende uria no kathondeka indo thirikari ituriari muno windo ndo mwo mutongeri ora mantu ya maingere yare yetha yo tongeria mbithara nkimenyethwa Mount Kenya East ibachemenie Meru on Saturday
Nteko meibari ko beti ba tu teko menya no gato kuibwa. Nteko meimbiete te kwarirwe ke tha kwe mantu special yete te kwarirwe ogena oke akwe chiacha yete te kwarirwe Mount Kenya twendito bati kwirwa to eta kuibangira Mount Kenya oke eta na mbere. Kuringana na njara tugwete najo muthio ketho kiu kwenombe kyo bunene Minister Peter Munya kethro ikiro thumbi ya Speaker Justin Muturi na kwa mutongeria orutero kirimara yonthe. Urno yo atambaru na njira nene muno. Yes, no ibyo nto kuona atongeria bonthe na ritingwe patrikari bonthe ibe na official invitation na bakeya mutema nione yura. Bwebo wa kenda bwa 10 bwe kinyanira mushemane jwa thondro terwa tigeni west ntukwerojo na jonge shukuru ni antubandoro ndainero terwa tigeni east hari atongeria mwanya bakethero baikinyithia ijwerigiri kwitho jitura nture na gwikira nyongo eketho kikenjwa mosi nke reporter Nteto TV kumaja kingi Wekro thombe kwa speaker wa mbunge nene kwa mwari wa Mount Kenya ni kugiti monkiyu munene nterechie kirima atongere wa Mount Kenya West bakionekana kureana neta leri ntubura buthuriti atongere wa Mount Kenya East mwedi muthiru CS Peter Munya na atumirie ati kugethwa kwena mucemanio yura yukethe ukireta amwe atongeria yura abwithikite nterechie Nyeri na ara atumirie mucemanio ukethe ukibwithika nterechie Meru po kuringana na CS Munya ni anjira kwiringira ndabe utwika mwaria wa Mount Kenya yabara tokuro ni mwirigi wa Charity. Jumamosi jema gavana Bakirimara na atongeria bange ba thirikari na bage siasa ni bakwirigirwo gucemania Meru kwariria ngwataniro ya ruteredo kethiro migambo ya minister wa urimi thirikari nene Peter Munya ya mweri muthiru igakinyanira. Tulikuwa mkutano huko Nyeri na tukapitisha hiyo inaitwa azimio la Nyeri ya kwamba mlima iwe kitu kimoja. Na tukasema mkutano mwingine ya pili itakuwa hapa Meru. Hii mwezi wa Julai nafikiri tarehe 26 tutakuwa hapa. Na mimi nawaalika kwa hiyo mkutano hiyo tarehe hiyo. Abo bumanetie na mwakijwage chiacha jore jongererwe nko na kuimba kumane na itwa de akwanuro kwa speaker wa mbunge nene haja kwambirio ne jwa mweri jwa Ithatu mwaka jo speaker Justin Muturi ne kirwe thumbe ne akoroba njuri ncheke na gokojero ne akoroba kindiredi baembu na kiama bage koyo gotweka mwaria wa kiremara antoboria ne bubu achiarire mpatho gatagate Mount Kenya West na Mount Kenya East. Muturi atani nethe na ina Muturi uko nyumbani tu hapa Meru uko nyumbani otento mromi ongewa tieto Mount Kenya East. Thingatiriro ni michemani ya Muturi na MCs Bamero Dharakanithi na Embu na aria kumirire rwaria Muturi na toya kwariria mantu narua twariria mantu ja kugwatana Mount Kenya East yonthe. Na nyuma ya gwikirwa thombe garone ya mukuru wa Nyagathaga nigaterekeao na kuonoria ugandu bwa uchore gatagate ka Mount Kenya East na West atongeria banteri icho ijiri omwe agikinya kaguta rotererwa Mount Kenya West baria bareganaga na gwikirwa thombe kwa Muturi. Kiongozi hajichagui. Useme wewe sasa ndio kiongozi wetu. My friends, long time we are not going to be together. Hii haitaendelea tena. Wacha kama ni kupasuka ipasuke. Watu waende kivyao. Amtu atukulia kwa mfuko kama njugu karanga permanently. You can cheat people sometime. You will not cheat all the people all the time. Mimi nimesema nimechoka. Na siasa ndogo is important when you are hunting. It should also be important when you are eating. Kagite ni okau ni gwa kujirirwe gucokaniria migambo gatagate gatongeria ba na minister wa urimi Peter Munya uria ni wa kumaroterero Mount Kenya East akionekana guchiathura na mboto na gukundira rugojine rwa abaria ba Mount Kenya West. We cannot afford to be outside the government and we cannot afford to be divided. Kwa hivyo those agents of confusion and agents of division wafanywe nini? Sitaki waita shetani mimi bana, lakini hiyo spirit imeingia ya watu ya kuja kugawanya sisi. Tunasema hiyo spirit ishindwe kwa jina la nani?
Minister Munya kirindwarie chiawe nonekene kuringithania atongeria ba Mount Kenya East na ruteredwa Tangatanga abariane athingati ba munini wa mutonge augawe atena thina na ruteredwa Tangatanga kana kieleweke na itukumeme wango Tangatanga bau bondo kwibake ari mama itanjurine na una ambi antu Tangatanga ni kumenyeka ni anjende Tangatanga tukwenda kuretorwa na nyuma kiraitu murungi unde ngawa no Meru yatu wa Tangatanga ni wangu hata huyu wakiwereweke ni wangu na indari Kinuru Stadium derantu wetu unto Tangatanga na anto kiwereweke undu wa Meru Ontobo hamwe na bo ne bonekene gwekirwa kirode ni MCA wa Bogeta ya Gaiti Mwirigi Karinga orio kuga kinya bathondeka kiama kiao bakagwatanira na William Ruto kithurano ne kia mwaka 2022 kiama giki wega twa power ya kwaraniria na William Ruto urato tena thina na William Ruto batwe demand cietu ireo already tukarite ni Ruto leaders na tuandika ria tugeta ku negotiate na William Ruto urato kada tu supportaga Edward president wetu tukamwira ni turenda imwe biri tuchoka tuikua kamene kantura kakwito twendia na asugoi werigiro bonene kiri atongeria ba hamwe na bo kuringana na bo ne gotigira Mount Kenya ne gweta kithurano ne irigintu kimwe ta miaka ya ukabire ambatirikenie bathuranagiro na ruturo rumwe no kioria ni kethirwa Ontobo bukombeka na kethirwa muchemanio jwa Jumamosi iji jogachiara matunda dangwataniro nkiripotera Nteto chia Weru TV chiembe no thimba kudia kurubanjo rinche tumiro abothoku muntu okuwa akomera na rumana siasa no ri kuno ndo twenda tuba egembe nothi no tiku tueta onde thambe egembe nothi na kinya mana siasa thambe egembe nothi wananchi betu begembe north ni bathome kithomo kinene bamenye kura ikeya ni ya kuluka lakini batu wananchi begembe north twatura ni watu wetatia tutura ni tibwa ni ture ko tumira to ya to 50 mtu akomborasio waita korwa mutonyukwe ka mtu enu roka Roma awate making the name of siasa ni warumane una abati kuyugiriwa tua nondo irumineo utebati kuyamba mbereria oninde mpinzani bamberia gwa stano arethia stano araina anga stano atebwa ke stano atebwa bi kaka gwa stano atebwa bi na atebwa bi owe etawangazie mando yaku yarawe yedayo kuma atauni ala rege benoth betan class chabari
bwa chabari. Urathimo uritingugibwa ichunche bia kubia mwire turiongere Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku. Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains, diabetes, infertility, H pylori, ulcers, acidity na jangi kathumba na gute side effects. Turiongere Weru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukuruki 9. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest, kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Kadhu. Yes. Ija. Joy motu jore kwa turugera narwa. Mtujo ndakurite tukani na haraka jana. Jojo na kinyama no. Ai. Lakini ukama kama. Tuwakuletera mtu wa Afya Plus. Afya Plus. Joy motu. He, jona mwaka vitamins na minerals. Andi ndeborugere. Kutigagwe kombo ekete. Afya Millers Cooperative Society Limited athonde kiba mituka thetunege tumero na ndiba kureterete Afya Plus mutujo nkima jongeri vitamin na minerals ya kuguna mwiri jwaku na nkimere na shamaja boibo ikinyenduke ne kana supermarket rere kwina agwe wigurire mutujo nkima jwa Afya Plus umadrenja ya kuwinge yegekeno. Our Afya, our pride. Hey, atuendangi hivyo. Baba hapo customer. Nisalipa hizi vitu ndugu zangu. I have paid. Umenunua mingi? Nimenunua pipe diria ndiri pati. Nimenunua tatati. Nimenunua isi na wazi. Yeah. Yes. Inaitwa sanitary wares. Unapeleka hiyo wapi? Hii nitakuia trip kama 15. Ndio pipe zote siende nyumbani. Wacha nikuambie friend. Yes. Ukikuja hapa Silver Spring, ununue vitu. Hapa kubebewa ni automatically unabebewa saa hiyo hiyo. So usijisumbue hapa. Hii utabebewa mpaka nyumbani. Maliza shida zote za UPVC pipes, plastic tanks, plumbing and irrigation items, vifaa na bidhaa vya kutengeneza stima, vya kutengeneza maji, vya hardware kama vile sanitary wares, tiles, especially such tiles, rangi za kupaka nyumba na kadhalika. Pata original kutoka Silver Spread Hardware, Meru Makutano opposite Kenya Power, Weru Town, tuko Njorincheke Street. Silver Spread Piping the future. Bibi yangu akupale kwa kona, mutampea lefti. Wewe, bibi na vitu zako zote tunakupeleka nyumbani. Kava kwa Moindi. Maisha London. Ukua Meru. Kabisa. Are you on Nyota? Pata channel sita zaidi when you pay for more than 1 month on Nyota Bouquet. I'll tell you what you're talking about. Jienjoy na channel sita zaidi. TNT, ST Novella E, Star Life, Love Nature, Tsunami na Emmanuel TV. Reino mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuonokia gichunjia kia 25 kia mbecho ciaku nituguthondekagira rangi uraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpoya ja Kenya turi na mabati mithemba mwanya mwanya Jamii Tile, Yamenia Tile na nandi turi na Espana Tile iria ithongi kinyankoroki. Rhino Mabati Factory Limited iri nandi Meru turiongere nyomba yetu Makutano Meru jirene ya Meru Mawa nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka nkoroki no wike kana gwitia onda yaku na
Arua kiri page yetu ya Facebook Rhino Mabati. Kugwata Nteto na kitengela ni 0729 Rhino Mabati Factory Limited. Tokori bieto mabati jeto. Na Weru na ripoti ya BBL rekotini gaitene kam tekithomo nikia itumi nkuluki ya ripoti ya kwa thirikari kalukire murandi yoyura yo na mikobo kiraritwa akiwa BBL no ro muhende help igethireke wa mbeca ili kubangiro kuringithe kura cia maoni Samurageshima aina Nteto nkuluki. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki aranjuki auritie thirikari nene itige guchetha na uturo bwa ana barabara cukuru nyuma ya murugamiri wa bodi ya kweja na loan cia Beach Help Charles Ring kumania na thirikari kugita rugai rwa mwankojo kire bodi yenu unto bobwende ibotimite university imwe ikaongera aritwa bichi arende Njuki akugate utibateri thirikira BBI mubangora ugaitia mbiankutho niyo nemenda kura thirikari kuri irumi cia kwiretera na cia kureterwa ugacha kuigwa tukona mbeca cia kuringira BBI campaign tukona mbeca cia kuthondeka railway na highway ya Nairobi tukona mbeca cia kunenkana na ma program kwa DC na kwa county commissioner na kungi thirikari ni bateri kurekana na mibango emwe ya gichacha kenda yonera aritwa mbia cha kubaloni cha Korea bichi thirikari yetu no ankinya na eruthe adjustments na nteko meakira gituma thirikari rigagukira ende kuri ende kinya watuika thirikari ne ono ayo no ana siasa cheche cia thonga kiongo muno ugatuika tutuko ndira tugiciria maundu ma ku adjust kuringa na bura gwikari nimukora bonguga ne maringwa ne kia orontana matigana na program iria ingieterera cia matribu makuthienja cia BBI cia maundu mengi makuthondeka ndana cia ngoroba ni twambe twikire mbeca theinwa higher education load board jana chetu ithome ini wigeterera kagita kandi ongenu Njuki na peja nite mathanduku intobia gutumira cukuru amwe na ngarama kiriwa kira muritwa uraha arawete max 350 ari cukuru ya muntu kiombe kana max 300 ari cukuru ya thirikari biathoni birabiro thiritwa cukuru ya primary ya Kambandi wadi ya Mugwe cukuru ya primary ya Eriani wadi ya Karingani kambe ya Chibo ya Mugona wadi ya Medheru uthira wali nonto corona county na 256.345 kigeranio kia form 4 kira mwisho chana ira cietu mingi 80% ma ciana cietu thomagira guku turi county number 1 in Eastern Province irari Tharaka Nithi County ena 4.7 Kiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukegamba Ng'ombe Mbeta wa Samuel Gaishima omwaka yoka umano mwanka kwa tumeiro mpanga ya mparantere mwanya che Kenya kaitene ka mpange ne kinyete ntere chemero ila ntere chebore tiani na embenende ili county nemero chedrite che kuniro medho ni ontubo akariba kiringi kabunene kinya kwedro ni aremi no ontubo ne bangara itenite bunene no ontuka itene ka patena be korea odwani rimwe kurere montuko na kinyarengi ukarara na mpara maniki wetu ante ontinyari kinyona lungite mochi antere na kwa na kari kurana ke obautarire thina iraba kunirite medho antuba kuruna na baskuru pakiringi kabunene lakini itunchike muthikira ndoro mwanya kuliongirawa ni mpara Kiriantu baraba gukurukira kinyamara gia mpara kagitene gakanandi ni berekeretie metho jao na wirigiro bubu nene mono kiri thirikari na antu bawendi bubwega na ndiribonda thirikari gutethia ta tethia tonera gintu gya kuria mtu ona gintu gya kuria gacoka ambie kairi asairira moyo akarakara no ntugo inkai Niare thirikari nkurukiuri tugutegera aritwa antu bakuru na baraba kwenda umenyeri bomwanya feeding program ana baichoka skuru nyuma ntuko ekomira ile ya mbere at least kwethira kwena school feeding program mwana eta skuru ethire at least are assured kumba kona lunch boy number 1 number 2 tumbe kwethira tuna program iyo focus kire antu barakuru
barabatia wane anabo mwana ageta Nairobi ageta guntu kungi uchwa thunkuma na kukethira ndi muciari ura kakaria aria umuchie ate kumba kuona bia kuria so iromba ria kwa so ikategori u yanto yombe kumba kwalelwa. And then also very importantly ibarabangi baina mawathe babati kumba kuona utethio nkula kulokinontu mtu ethira ina disability ate kumba utura muchie unu aina thina nkula kulukiora no akumba wita thokone au mbekia wita nyaka romba bungi bwa gutegera ni gutigira kuri na nduji cia kurima cia kung'ana gutigira maketha kinya ndiri ambura yaura kana yarega kung'ana. Long term solution ya tukwenda turiwa ntumburi ituje tuina miunde minene sana itukuona kwina ndamu irathithirwe nene sana igitwa Kianjuri ndamu eje endene ya ntura ya Kibiricia turira thirikari atiri rujo ruru rugikundanwa antura babati kwewa first priority na bantu babati kuikura rujo ruru rungi sana kuma kiro rwa Kianjuri dam ni antu betu bara umitendene ntura ya ntumburi antu betu bara bendene ntura Machaka antu betu bara bendene ntura Muroroma nonto these are the people antu baria batina ga kuria na kumania na shortage ya ngai. In my view kenda wandi athwana kwa mfano yomba kwithira ina rui rwani ithima bila tuena bio ite kuenda mbua 10 times ya wandi athwana woni ndaomba kwithira overtime nkiwa rira tumbikia kwithira tuena rui rwani ite bati kwithira tuena ithima nkulukinye 50 na muno tukethira tuena njira eco harvest rui tukethira tuena dams tuena water pans inyingi na rui rurarombere kwenyanga rwa irrigation rweta wakingirwa na other irrigation projects ikaomba twethira at least tuena kawirigiro rira kwina other projects ya kuomba to feed na rui na kinya thirikari guchwira karibante rijimbe ucia kwanda iria ikubatara tuirombe thuri mpempe itureture mpempe che certified na iri komba kusustain weather kana ngaye nini ethora ni kwachi itureture kwachi komba kusustain ngaye nini ethora ni mungao itureture mungao komba kusustain ngaye nini especially rutere rwa ntumburi nkithirekeria Machaka ni ete kwenda ngai kire kwenda ibatu thirikari national government na county government bagwatanire bageta mishemanio ne bakuthithia Uhuru Kenyatta ari na minister uronga mirite mito na menya ndu bakora na mpara ibararugure muito tuteregete lakini barugure muito kabisa antu bambiria kurima muito ne no tukurima muito ne gutegenda tukuthithia na at the end of the day tuthira tukathiria mpara ndene Kenya. Tukiaraniria na mwerekeri wa mibango ya mwanya thirikari ne kaunti ya Meru Kimathi Ngare na ugite thine ria nene ni kwithirwa rimwe kaunti ya Meru itionekaga mapune ya mpara indi ni banjiritie mitaratara ya kuretera akari utethio. Tukwambiria kira gitagwa food security assessment na yeje supportagwa ni National Drought Management Authority na rio kai na joint stakeholders meeting na kenda twambiria kuthithia that assessment na assessment ira ikomba gutwa the report ya kuga ora maketha ya kari na thina ria aremi benayo na nja cietu mpare ria ukurukira report ira itumagwo ki national government nontu neo national government neo iririsaga fund ria cietagwa emergency fund kena nao tumba kuona relief supplies ya irio na into bingi biria biendekanaga so as Meru County government itibangite au na tuitangwe ya team na assessment ira ikia kurikia this week kiumagera twitite tuketha twina team na ya kuma Nairobi kena no ije ya certain kira tukuga na ntu Meru rimwe kinyoga tega ke report ya ciumite tha iji itikairwa kiri mapu na cia mpara lakini tha itu kwenda ubera teka tuteitanguge imbura ya urire no ntu kwina tutegemeira mbura kulima na ikio tumitu kwenda kinya twina ndi this time round at least Meru ithirwa igitaga irwa no ntu kwiria simwe iria affected muno impara nkuruki noritie baraba kwenda kweja na into biotethio gukurukira obisi eje gutigira into nibikwejana na mutaratara jo mwega kiri baraba kubatara na gutigira nirio bibiega kiri mwiri jo muntu onde la kwa encourage antu joka igwa no ithiro kiomba uteja ke situation obisi ireo both the national and the county government tafadhali to jadhuru obisi ne no nto jare mwe turaigwa konge na konge antu bareta misana lakini gatwika te fit for human consumption no ntore mwe mbuga imto rekete into bia westo na ituje Meru kuri thina ya aflatoxin so into bia through the official channel ya county government kana ya national government
kena nao tumba kwa certain mbere tukamba kunengera beneficiary na number 2 tuka make sure gento kire ntore akona igintu healthy na igintu ika build afya wete kya gwita umu affect kaira ya mirimo Ntinyari Kenywa kuriongerwa ni Mpara Nteto cia Weru. Meri 12 mbere kithurano kinene antu mwanya bakuma ntere mwanya no betete na mbere bituri kurwirete ke urais rutero kirimara nyuma speaker wa bunge na Justin Muturi utumiri akarwirete ke urais mubiashara renkuma Jimmy Wanjigi kinyamano nande Weru bakurwirete ke anende muskabu akaraya wa kanisa ya PCA Reverend Githie na bana atumiri tina kuwete arudonerwete ke muskabu akiwa nende moroto yawe ni kono kia Kenya kuma ukombone bwa siasa barabatu Europa kaachia Maureen Kinya ana Nteto nkuluki. Ithurano bia mwaka jwa 2022 bikithengera no ubu kuonania aroiri bagite kia urais baria baingi bakauma rutererwa Mount Kenya bario gavana wa Murang'a Mwangi wa Iria, speaker wa mbunge nene Justin Muturi na mubiashara wenkuma Jimmy Wanjigi na nande ongene achumiritie muskabu monene wa kanisa ya PCA Reverend Dr. David Githie urane mukari wa ntura ya Gikambura kaunti ya Kiambu. Githie uria uri na degree kathumba ariuga niwe ukonokia mukenya kuma njarene cia asiasa baraba guchendera baribori riria batonya wathanine. We have leaders who base their government on divisions they create between different Kenyan communities and also rule through cartels that do not mean well for the people. They are only interested in enriching themselves at the expense of the people who voted for them into office. Kirero aria rwa gutumiria akarwira giti kia urais nongerete bwa mbere akagita atuika rais ne kuthiria atongeria aunkumania baraba tumite uchumi bware magukura. They are not interested in leaving Kenya in a better condition than they had found it. They are only led by a very strong spirit of greed, their primary aim being to accumulate wealth and protect it. They thrive under corruption. Amona kwambiriria mirandi iria igokiria antu baria batiguchiumba tankia kuruna arume ntigwa na kinyana ntigwa. I will initiate projects to promote the welfare of the youth, the widows and even widowers, and even single mothers. I will provide opportunities for the akirikiriria na ugite agatigira and with the voters mindset, because that's another thing that has caused a lot of agony in this nation. In fact, the mindset of the voters has dwarfed the progress of this country. By voting people, having not vetted them as the voters, we then give these people a leeway to get into that system of leadership. Maureen Kinya. I can go as independent, but I would love to be in a party. So meanwhile, I'm doing the window shopping. Weru TV. Abisa wa niyo KPCU na kodo chonkoni bompo yuko bwedho hairuria kura kukaoa iwanda nende ni akaunti ya Meru akionekana kuwata mbaru mere CS Munya abisa wa duwa wa mbabu bambiriri ruarua kiburinganithia na kiwanda ke kaunti kikaoa ntere chicharia kaitena kodo mbakaoba kiwanda ke Anjoe ni bariani tena mere abisa munene wa kaoa kaunti akiwa ati kiwanda kio kiria kuna raba kuwa maketha yoni yongelekete bunene ntukune cherwa kirikore murethi ana Nteto hii. Ni arimi na tongire baka wakanjwe factory nteresia kaongoiment centro baraba idokere tamurunga binuna na kithigia kawakia Meru mila sigurure weti na mbere wa factories ya Njoe na kuomuria kuthoma mathabu ja ora factories ya ukuna na kwango kinene ogwikia 2019 Njoe yakethete kilo 15,214 na 2020 kakorobu kambere kaya kathina antu 27 kakethete 1,165 mwaka yo 2021 Njoe ikethete kilo 45,530 kwau itokwera mbabu kwita namba ya kwaria mantu ate kumenya imakosa muno
na bu kumenyela mono kawe kana South karaka kuiwa ngorokia kwa demanto yako atukanya wako. Last year tukwendia kawa itu abalire na 70 na kawa itu thiete juma ine eje twetete tariki 27 July tugeta thokone kubenderia almost 70% ya kawa kao kwau gwikinya kiumia kiria kingi njoe kethira imenya rate yao kawe gakathera na ukero nkunia iu ikwirwa ichi ikugare mbawe mwanka yo bationa nyandruru na muntu ena groveria no kuja kuganjwe gekuthira tuthithetie njampu ya ngorokia maita 3 from the previous harvest. Nabo barimi bapa bagwakira bakwena nembesha mubukone bakiurekithikia kawa gya charia gukire maguri na kurethira urunga biba kithikie ki boja arimi kiraba kwena nembesha mubukone na bakathingatira kuraba kona mbesha nyingi. Meru County netiga kurwa na baotwe Meru County netigane na atwe tutethorete kithikia no kau kenau gya charia ende no tuthora mutongeria rore kithina kau na tuthetho twatitie ni onto bae nkugo au ni onto teke tuona atutongeretie pia tucindanira imbecha bathora nyoke BCU kana twe tuthora nyoke BCU imbecha tucindanira. Nawe murungamiro wa mitaratara ya kieni ndeni ya nyoke BCU arombo shunguni kuthira bwa kung'ana akiendekithia kawa kada kuyona wingi nikakuma society sire rungamiri ni atongire baba CS orime pita munya urutairia kiara oni ntomba kurungama kuga muntu munano wiaga kamunya ejanire ndere direction ira komboteka kuringana nawe bureije lakini kulingana na mbije DCI na thithia uchunguzi kawa rimwe akaiyagwa na gatithingateka sometimes no raumba kuona kuma 1997 kawiga karite gataiwa for 22 years then Meru County mwanga kawa karejera kwambiria kuiwa 2019 ukejo thingata na inkwenda kugo au ukejo thingata factory ya chiagwa kawa ichi atongeria kuma njoe factory mente center onkiripotera Nteto Weru betamure thikire nyuma ya biashara bathoko ya mikindori yukia matheta rurira rukona kinya kuthukanga kwa rurira nende MC wa Nteto na kuonekana kwa minister urimi murio na kuthukanga kwa rukiu nende mtambende thete akeru ntubu branto bakuro ba hukume siasa rurendeu akera na Weru TV mugadete Weru Matthew Adams Karaude ariwe kwena mubango yo ukiria thoko eu na kinya cioro ne bithimi ndane ndi arombete ya biashara kwithira bena ukiri wetera ebwithu Kevin Kimathi ana Nteto nkoloki. Nyuma ya biashara bathoko ya mikindori wituria ruwa Weru ne bakithetera kwithukanga kwa thoko eu ntere oyi muno kiricioro riu ri mukaririte wa thoko eye Adams Karaude na ituritie kuwa kwina mibabros na kinya rui tukumagira itu na yangitwe na kinya ni ndaitwe but itwitikia this time make abatuthitherie kaburo waxio na babuithie cioro muraba uite itobwithire kinyantu aweka ng'ambe ira wato na ngoroe imenyeretie huku matauni kuu na mburi na mbi itobwithire na bau bakeya bairie kenda itigaita kuikwa kuraya otherwise ngwitikia kazi gathithia itumirite bwa muno na bure Karaude kuria mwingi muno ya biashara baba mikinduri kumiria nini aki ni onturua bakona waruru kubone na buru thokone oiji lori yo collecta mate ntubarombete isiambira isieya lakini wanka merie mekai lori ichiaurire lakini tukwira wananchi ba mikinduri bamenye ni town terure ya Kenjae terure ya marure ya kunate ni town na boiba umerie tu mwaka yoga ya kuthira this financial year mwaka yo mbesha cia thirikari yoga ya kuthira teithetwe kubareta thina muno bunge bure kuri siasa buruti ya kuthikirwa muno ndira kwina mibango mwanya thirikari mibango ekuguna biashara bao ba mikindori ndere ngavana na ntocho manto ya mporo kuringa orwe batirete ku atandu ba mikindori services no ntuba mporo atheta aibaruma aitowete kia ibathikirire bu baikirwe na ingwethikia imbesha itirareo in fact bo mwantu batekumenya na teka ngo support
kanso kwithira taruta ngwe ni lakini ende iba utwira baina bwa muthia ngure we are a bit disappointed non to kanso ni to promise te manto maingi muno lakini twetera manto ya thithwa Nkiripotera Weru TV kumatigania Central mbita wa Kelvin Kimathi. Abaka vende thainya na ndagika marangwali na ishile una tukunya muthia Nteto chetu nguchokere nkatho na tubo kuthawatanirite na uni utuboru ari twambirie kuma thaa muna nusu kiri mubango wa arwa siasa na thaa ikiri Nteto chetu Thaa Ithatu uni betwa mutabi Edward mwana twa mathitho tukuboru ari au kari Purity Richard. Good night and God bless.